A nakon mora loših priča i nakon mora tužnih vijesti, vrijeme je da s vama podijelimo i ljude koji rade nešto dobro. Nešto jako, jako dobro i pomažu svima onima kojima je pomoć potrebna. Znate li ko su Lionsi? E pa ako ne znate, saznaćete zajedno sa mnom sada u studiju. U studiju pozdravljam gospođu, ja se ispričavam, meni je sve otišlo, gospođu Vesnu Bojinović-Grubić, koordinatoricu za glad distrikta D126 Hrvatska. Lijepi vam pozdrav i dobrodošli. A s nama je i guverner distrikta 126 Hrvatska, gospodin Milorad Stanić. Lijepi pozdrav i dobrodošli. Dobro večer, dobar dan. Dobar dan, idemo mi uživo. Ja ću početi od vas, gospođo Grubić, s obzirom da ste dama. Pa tko su Lionsi? Pa Lionsi su najveća svjetska humanitarna volonterska organizacija koja ima oko blizu 1.400.000 članova. Djeluje po cijelom svijetu, više od 220 zemalja koje djeluju u Hrvatskoj. Ima nas oko 1200 i pomažemo na nekoliko područja. Smo fokusirani, 5 područja, vid, glad, onkološko oboljenja kod djece, ekologija, i ne znam sam nešto zaboravila, možda dijabetes, eto tako. Tako sam ja zapamtila. Tako je. A gospodine guverner, koja je vaša funkcija? Osim da lijepo izgledate, imate simpatičnu kravatu, dobar bedž i ovaj amblem, sve u tuto kompletu. Koja je funkcija guvernera? Hvala lijepo na prilici da uopće možemo razgovarati o lionizmu u Hrvatskoj i u svijetu. Uloga guvernera je da obilazi klubove, da potiče njihov rad, da ih pohvaljuje i da promovira zapravo organizaciju. Jedna od misija naša je ove godine da promoviramo organizaciju, jer kad pogotovo na internetu možete pročitati neke neumjesne primjedbe o Lions organizaciji kao u nekoj čudnoj sekti, a mi smo zapravo najveća svjetska humanitarna volonterska organizacija. Evo, Vesna je rekla, djelujemo u preko 200 zemalja svijeta, a organizacija Ujedinjenih naroda ima 193 člana. Iz toga se vidi koliko smo rasprostranjeni i koliko smo popularni. Možda mogu radi naše legitimacije na svjetskom nivou istaknuti jedan moment, recimo organizacija Ujedinjenih naroda je jedino Lionse kao nevladinu organizaciju pozvala da sudjeluje u izradi povelje Ujedinjenih nacija koja je usvojena na konferenciji UN 1945. godine u San Francisku. Od tada mi imamo svoje urede u zgradi Ujedinjenih nacija u New Yorku, u Ženevi, u Beču, u New Delhiju i eto, pokrovitelji smo i Special Olympic i mnoge druge aktivnosti se provode. A možda na hrvatskom nivou jednu akciju koju valja istaći, koja nas legitimira, je naš doprinos potresu na Banovini. Ne potresu, već problemima i rješavanju problema koji su bili na Banovini. Eto, naša, dakle, volonterska organizacija je u vrlo kratkom vremenu nakon potresa skupila priličnu količinu novaca sa kojim smo kupili 25 mobil homova, dakle, konkretno namještenih dvosobnih stanova i još 5 kontejnera također za stanovanje i to smo dodijelili potrebitima na Banovini. Smjestili smo 154 osobe i sve se te kućice još i dan danas koriste. Samo nam je jedna vraćena i nju smo odmah prenamijenili za samohranu majku sa više djece do izgradnje njezinog stana. Svaka čast, napravili ste više nego i vlada, i država, i Europa. Ne, to je možda malo pretjerano, ali napravili smo puno. Mi smo se sami iznenadili koliko smo puno kao volonterska organizacija radili u to vrijeme. Izgradili smo tu još jedno 20-ak dimljaka. Kupili smo 3 kombija, 2 smo dali Sisačko-moslavačkoj županiji, 1 smo dali udruzi slijepih Sisačko-moslavačke županije. Pomogli smo u opremanju pedijatrijske bolnice Sisak i čitav niz drugih akcija, prikupljenja hrane i drugih potrepština koji su tada ljudima trebali. Dakle, evo, iz ove dve situacije, jedna na svjetskom, jedna na lokalnom nivou, vidi se da imamo potencijala, da imamo snage, osobito kad je to potrebito. Zahvaljujući gospođi Grubić saznala sam, nećete vjerovati, poražavajući je podatak, ali zapravo lijepo je da mi iz Hrvatske pomažemo. $25 potrebno je da jedno dijete u Africi ima obrok za cijeli mjesec. I tu su opet uskočili Lionsi. Da, pratili smo te podatke kako djelujemo na području smanjenja gladi u svijetu. Fokusirali smo se onda na najpotrebitije i to su zemlje Afrike i subsaharske Afrike gdje je iznimno veliki postotak ljudi koji nemaju dovoljno hrane ili koji pate od malnutricije. Znači, malnutricija je kada se već odlazi, odnosno umire zbog nedostatka hrane. To je nešto na što ne možemo ostati mirni i ne možemo pustiti da se tu ništa ne dešava. Radili smo određene akcije
po klubovima u Hrvatskoj u našem distriktu i skupljali za potrebite primjera. U Tanzaniju smo sa $1000 je kupljeno 500 obroka za djecu. I slijedom toga moramo osvijestiti da postoje, znači, po pitanju gladi oni koji doista nemaju i imaju, na putu su umiranja od gladi, i oni koji imaju neadekvatan odnos prema hrani, odnosno imaju otpadke od hrane, gomilaju hranu i neracionalno se postavljaju prema tome. Naša misija je i nahraniti potrebite i raditi na povećanju svijesti da hrana nije otpad, da se posvetimo prenamjeni hrane i da smanjimo te gubitke, jer svaka bačena hrana i bačena energija. Od tud je ovaj mali plakat. Food is not waste. Da. Jako puno ulažete. Puno sam googlala, zapravo, kako ste i sami, gospodine guverneru, rekli, Lionsi su tu da pomažu, a malo se priča o vama. Pa kad sam ja prije 20 godina postao Lions, onda su me starije kolege Lionsi podučavali da je naše da služimo potrebitima i da o tome ne treba da pričamo i da o tome ne treba da se hvalimo. Da je naše da služimo. Danas se je vrijeme promijenilo. Evo, danas je tako vrijeme da zapravo, ako nisi rekao da si služio ili šta si uopće radio, kao da nisi radio. Tako je i unutar naše organizacije, tako i prema van. I naši ljudi danas žele da znaju šta mi radimo i okruženje želi da zna šta mi radimo. I nadam se da i ova emisija evo doprinos tome da se nešto više zna o tome šta rade i kako rade Lionsi. I doprinosimo evo na ovaj način da se razbiju te neke čudne barijere koje još uvijek postoje u našem društvu. Fascinantno je da vaš Lions klub organizirao je, pazite sad ovo, čišćenje plaže na Murteru. To su oni dobrovoljno otišli, očistili, a i danas imaju nešto što je fantastično. Ja ću pustiti gospođi Vesni da vam objasni o čemu se radi. A ja ću otići vidjeti samo isključivo iz tog razloga zato što će Lionsice i Lionsi biti kuhari, konobari i što još? Spremat ćemo sami hranu i servirati hranu i poslati poruku da se hrana može prenamijeniti, da se može spasiti, da ne završi nužno u otpadu i da osvijestimo to pitanje, jer problem neracionalnog gospodarenja hranom je i socijalno, i ekonomsko, ekološko i etično. Poprilično. Vi volite dosta naglašavati da hrana nije otpad. Zapravo, ja mislim da cijeli svijet, onaj koji ima hrane, uzima hranu zdravo za gotovo, a zapravo kad zagrebeš malo ispod površine, nije ona svima baš tako dostupna. Nemaju svi taj luksuz da mogu otići i kupiti sve što požele. Krenut ću od naših umirovljenika u Hrvatskoj, koji kad dobiju svoje mirovine, nažalost, jer su male, takve kakve jesu, moraju razmišljati koji dan će jest meso ili uzeti ribu. To je istina. Hrane u svijetu ima, ali nije dovoljno dobro raspoređena. Zato se javljaju ta pitanja kronične gladi i pothranjenosti. To je i zbog klimatskih promjena, ratnih sukoba, rasta cijena, pandemije. Sve su to posljedice. Tako da se Zero Hungry, koja je bila predviđena za 2030. godinu, neće ostvariti, nažalost, nego se taj zapravo porast ljudi koji imaju problem sa dostupnosti hrane povećava. Pa u Hrvatska je, što se tiče izloženosti riziku od siromaštva, 17. zemlja od 39. To su objavljeni podaci. Tako da kod nas mi ne poznajemo takvu vrstu gladi. Da, mi poznajemo nedostatak i tako neku neadekvatnost, ali ne poznajemo to da doista smo na putu oboljenja od malnutricije, koja zapravo ima odumiranje intelektualnog, i onda i tjelesni odlazak. Da. Svjetski podaci su katastrofalni. Kaže se da u svijetu ima 30% proizvedene hrane više nego što nam treba. A to zapravo znači da se 30% baca hrane. A s druge strane imamo 30% stanovništva svjetskog koje je ili u gladi ili u pothranjenosti. To je zapravo jedan katastrofalan podatak za nas kao ljude, kakav to mi otisak ostavljamo u svijetu i za sebe, za one koji će doći, koji će čitati o nama. Naša zadaća je da prije svega osvijestimo taj problem i da probamo tu nešto učiniti da se stvar mijenja. Gospođo Vesna, sad kad smo vas otkrili, sad smo vas odlučili i pratiti. Pa moram vas pitati kako je vaš put tekao i zašto ste se odlučili biti Lionsica?
To je jedan, ja mislim, ljudska potreba da pomogne i da se osjeća nakon toga dobro. Taj osjećaj dobrog prema samom sebi, a prije svega onome kome si pomogao, zapravo me je došla sam na vrata Lionsa, odnosno i postala sam, onda ušla sam u tu kuću i evo tada već ne znam koliko, 16 godina djelujem u njoj i puno izazova i sve te neprilike zapravo nama budu izazov da nešto učinimo. Pa i neka ta kap koju mi doprinosimo mijenja svijet, definitivno. Gospodine guverneru, sami ste rekli, išla sam malo čitati da se pripremim, kažu oni su sekta, oni su ko masoni, oni su kao Rotary klub, ali nešto drugačije, oni imaju posebne prisege. Puno je nagađanja, moram priznati. Neke čudne. Da, sve sastanci ste mistični. Naš rad je javan, naši sastanci su otvoreni. Dakle, na naše sastance može doći ko god hoće, bez obaveze ikakve. Lionsi su ljudi koji u svijetu i u Hrvatskoj djeluju pod motom we serve, mi služimo. Mi služimo potrebitima u zajednici bez ikakve novčane naknade. Mi jednostavno organiziramo razna događanja na kojima se prikupljaju novci, da li su to koncerti, da li je to kao večerašnje okupljanje povodom hrane ili neke druge stvari. Dakle, akcije na kojima se prikupljaju novci, sa tim novcima onda pomažemo potrebitima. Kad pomažemo i bez novaca, jednostavno podizući problem potrebitih na jedan viši nivo, lobirajući za rješavanje njihovih problema i tako ih rješavamo. Na primjer, nedavno je usvojen pravilnik o zdravstvenom pregledu profesionalnih vozača. Recimo, kod nas nisu mogli ljudi koji su na inzulinu dobiti vozačku dozvolu za profesionalca. Sada to mogu. Zahvaljujući udruzi dijabetičara koja se tu jako angažirala, mi smo to podržali, još neki saborski zastupnici i stvoren je jedan lobistički pristup za donošenje tog pravilnika. Jedna kritična masa. I prije mjesec dana takav pravilnik je usvojen danas i naši profesionalni vozači koji su na inzulinu mogu dobiti vozačku dozvolu. To je recimo jedan konkretan doprinos, a di se mi tu čak i promoviramo. Evo, nedavno sam vidio da su dijabetičari na svojoj blogerskoj stranici stavili i oglas o Lionsima. Da li znate šta su Lionsi, da li znate kako Lionsi pomažu dijabetičarima? To je fenomenalno. Evo, to je jedan pozitivan primjer toga što se može čitati na internetu i pozivam da se takve stvari čitaju ili zapravo pozivam da ljudi dođu da zajedno s nama krenu u neku konkretnu akciju, neku konkretnu misiju služenja potrebitom, da se sretnemo sa potrebitom osobom, da se utopimo u njezin problem, da ga upoznamo. Znate, kad se uvijek dođe do onog krajnjeg korisnika naše, nazovimo je, usluge, pomoći, onda tu najčešće bude i suza. Budu onda tu suze radosnice i suze tužalice u kojima ni mi Lionsi koji smo došli pomoći, ni oni kojima smo došli pomoći, zapravo ne znamo ko je kome više dao. Jedan prekrasan miks emocija. Da, to je jedan fenomenalan doživljaj koji naprosto puni baterije svakog čovjeka, bez obzira jesi Lions ili nisi. Dođi, probaj, vidi, doživi, imat ćeš potrebu da to probaš ponovo, jer je to jedan drugačiji život od ovog našeg svakodnevnog plaćeničkog individualizma. To je nešto sasvim novo. To je jedan, nazovimo ga funky Lions. Lions u ritmu života, muzički, ritmički, veseli, Lions sa strašću. To je nešto sasvim drugo od ovog našeg svakodnevnog života. Pozivam ljude da dođu i da to probaju i imat će potrebu da dođu ponovo. Pa učlanjenje ide na preporuku. Znači, dovoljno da poznajete neku prijateljicu ili prijatelja koji je član i da iskažete interes i ta preporuka vam zapravo onda otvara vrata, dođete k nama, vidite da li je to za vas. Pratite jedno vrijeme naš rad i ako smo obostrano se našli, onda postajete član. Primijetila sam da imate jako puno akcija. Kako to sve stižete? Uz posao, uz obitelj, kako to sve ide? Pa veliki dio slobodnog vremena je zapravo posvećen tome radu. To su izazovi. Naravno, puno akcija ima i naš klub Lenuci, ali i u cijelom distriktu ima oko 56-7 klubova, da, koji kontinuirano rade, tako da je puno akcija. Ali važno je te akcije kad biramo da su u tim potrebitim fokusima služenja koje smo rekli na početku i da zapravo imaju ono što je rekao guverner kad smo se počeli otvarati, da šaljemo poruku svijetu, da radimo akcije koje su legacy, koje su neka ostavština za budućnost, da radimo na visibility našem, da nas ljudi mogu prepoznati. I tako onda dolaze i članovi i iskazuju interes.
Moram vas svakako još pitati kako birate, evo vi kao guverner pa posjećujete sve klubove, ali i u vašem klubu, kako birate koje akcije ćete raditi? Da li vas ljudi zovu, da li vi to pročitate? Tradicionalni fokusi, da ih tako nazovemo, lajonizma u svijetu. To su ovih 5 koje je Vesna prethodno spomenula i naša je zadaća, s obzirom da smo na neki način franšiza Lions kao svjetske organizacije, da se fokusiramo na tih tradicionalnih 5 fokusa. Dakle, slijepi, slabovidni dijabetes, djeca oboljela od malignih bolesti, glad i okoliš. I zadaća je klubova da svoje aktivnosti usmjere u tom pravcu. Ali važi i temeljno pravilo My Club, My Way. Dakle, svako može prilagoditi svoje aktivnosti potrebama svoje lokalne zajednice. To se, naravno, ne da tolerira, nego potiče kako bi bio bliži svojoj lokalnoj zajednici. A kako smo upravljivi, recimo, na nivou svijeta ili našeg distrikta? Mi smo na početku ove godine imali tematsku sjednicu o sljepoći i slabovidnosti i kako Lionsi mogu pomoći slijepima i slabovidnima. Bila je to zajednička sjednica nas, našeg državnog distrikta, sa udrugom slijepih uz podršku krovne organizacije slijepih u Hrvatskoj i tu smo se dogovorili što treba raditi na državnom nivou, što treba raditi na klubskom nivou i nakon te sjednice svi naši klubovi, njih 56, svako je organizirao najmanje jednu akciju koja je vezana uz problematiku sljepoće i slabovidnosti, a neki su ih imali i nekoliko. A jedna prekrasna stvar koja nam se tada dogodila na sjednici je da su slijepi rekli, jer i oni su u većem broju sudjelovali na sjednici, znate, mi nismo bolesni. Mi jednostavno vas vidimo na jedan drugi način. I ajmo mi zajedno, mi slijepi i vi Lionsi, organizirati neku akciju pomoći, na primjer, roditeljima djece oboljele od karcinoma. To je zapravo bingo. Da li vaš klub Lenuci ima ovo moj klub, my way? Da li vi malo skrenete? Da, imamo svakako svoj nekakav način djelovanja, ali pratimo normalno sve ono što donosi, jer ipak radimo pod jednim krovnim imenom, ali svako ima svoj način i to je zapravo, malo se zapravo i propagira taj način da ne budemo u nekakvom kalupu i da možemo zapravo više razviti svojih ideja ili načina kako se sastavimo, jer Lions se tu u svijetu otvaraju i mogući su sada i virtualni klubovi i specijalistički klubovi, da može biti klub liječnika, odvjetnika, žena poduzetnica, što već postoji u Hrvatskoj i tako. Gospodine guverneru, s obzirom da imamo još vremena, da vi slučajno ne pomislite da ćemo mi završiti. Ne, danas malo emisija ide duže. Htjela sam vas pitati, vidjela sam da i muškarci i žene su ravnopravni i svi se obraćaju jedni drugima na ti. Da je to jedno od pravila? Je, to je jedno od pravila. Mi zapravo nastavimo ja pretvoriti u mi, a ja i mi u ti. Jako dobro. Tako da smo unutar organizacije svi na ti, bez obzira ko ima kakav status. I to nas čini onda ravnopravnima, boljim partnerima, boljim prijateljima i tako se lakše razvijamo. Tako je u cijeloj organizaciji. Što se tiče današnjeg događanja, kako je došlo do ideje? Pa došlo je ideja jer smo djelovali kroz ovo povjerenstvo koje sam rekla za glad i već smo odradili jako puno akcija i imali smo sada i tematsku sjednicu na našoj godišnjoj konvenciji. Radili smo i za Uskrs ovu kuharicu koja je tu pred vama. Da, jako je simpatična. Uskršnja zero waste kuharica. Da. Pazite, skuhate i nemate bio otpada. Jao! To je radila naša šanica Sanja Kalambura. To smo dijelili građanima na 2 punkta pred Uskrs free of charge u Zagrebu. Tako da smo ih htjeli potaknuti. To su i konkretni recepti kako da smanjimo bacanje hrane. I onda smo na konvenciji imali predstavljanje projekta, što smo uradili, što planiramo uraditi. Već smo tada imali ove rezultate iz Tanzanije. I to je katolička misija. Znači, mi surađujemo i sa katoličkom crkvom ili bilo kojem drugom, neki drugi klubovi. Naime, preko katoličke misije želimo sada prikupiti sredstva među nama Lionsima i našim prijateljima da bismo opet uputili u Tanzaniju i gdje smo sigurni da će sredstva biti namijenjena za to. Ali ispričavam se što vas prekidam. Imam provjerenu informaciju da vam je pater koji je zaprimio i podijelio ta sredstva poslao jednu jako emotivnu poruku zahvale koja vas je sve jako dirnula kada je sve stiglo u Tanzaniji. Mi ćemo to, poslao nam je video i slike, mi ćemo to večeras prikazati na platnu. Želimo i drugim Lionsima i našim prijateljima koji su se odazvali na tu donatorsku večeru. Unutar je to, ajmo reći, više naše obitelji i prijatelja.
to pogledati i ja se nadam prikupiti prilična sredstva, bitno veća od prethodne naše donacije. A kad vidite vi tu radost te djece, mislim, to je nevjerojatno nešto, kako su oni disciplinirani u tome, kako tu jedan bombon dijele, to je nešto što je poruka dobra. Treba doći i vidjeti. Da, a i to je nešto zapravo čemu onako težimo svi da budemo... Sami ste rekli, mislim da je gospođa malo zasuzila i vjerujem, jer to su nekakve stvari koje su nama skroz dostupne, ali kad vidiš da dvoje djece... Uvijek kad pričaš o tome, onda se prisjetiš svojih konkretnih akcija koje ti prođu kroz glavu i dirnute. One te emocije ostaju duboko u nama i zapravo imaju potrebu da izlaze. Imate li još kakvih događanja? Ja ću vas pitati do 7. mjeseca, zato što u 9. mi idemo dalje sa emisijom. Imat ćemo i mi pauzu, pa ćete mi onda opet doći. Ali što nas čeka? Pa, čeka već 16. lipnja imamo terapeutsko jahanje za djecu koje nema adekvatnu roditeljsku skrb, koje su zbrinute u kući Svetog Josipa, o kojoj mi trajno brinemo godinama, Uskrs, Božić. I sad ih vodimo na terapeutsko jahanje u Sesvetu, jedan konjički klub. A na nivou distrikta, evo 16. istog te nedjelje se organizira u Poreču susret 3 distrikta iz 3 zemlje, Italije, Hrvatske i Slovenije, gdje će se razmijeniti iskustva i družiti se, jer jedan od ciljeva međunarodne organizacije je i širenje prijateljstva, razumijevanja između naroda svijeta. Tako da će i to biti jedan skup 100-tinjak Lionsa iz ove 3 zemlje. I nadam se da će se i tu dogovoriti neki zajedničke akcije, a i na sam dan 16. se također organizira humanitarno djelovanje i prikupljanje novaca radi kupnje kreveta za starački dom u Poreču. Gospodo, hvala vam puno. Ja vam se zahvaljujem. Želim vam puno sreće u daljnjem radu i samo nastavite tako. A poštovani gledatelji, svi vi, nadam se da ste malo pobliže upoznali Lionse. Emisiju možete naravno naći na YouTube-u, pa onda još malo proguglati. I naravno, ako pokazujete interese, a vjerujem da u svima vama leži ono nešto malo dobrog što bi htjelo pomoći, slobodno donirajte, upoznajte se s Lionsima i pomozite im. To je to od mene za danas. Ne brinite, niste me se riješili. Sutra sam ponovo s vama u 13:20 kada mi dolazi gradonačelnik grada Dugog Sela, gospodin Nenad Panjan. Trenutno medijski najtraženiji gradonačelnik u gradu, pa ćemo razgovarati što se sve događa u Dugom Selu. Lijepi vam pozdrav i doviđenja. Thank you.